tuna chuan thusawi turin Reverend Dr. K Thanzauva Vice President ilo so mang kut bengin lo lo mang thole kan lalpa Yeshua Krista mingen tipai kabuk chiwane kati fodan angin lungrol puite indam tang em atlang to lo de wania la soi se so em thale tiang lungrol puite indam tang em kan dam tang ani ang hey thu soi na hun kan hun ruat tu ten min han pe ve le hlap maya kalong khop mai pastor politica in man ve chu pulpit lam kan chang khat tola political platform kan lang zuka abuai thak chukati an renga amai ro chu pathian rem ruat zelaniang ti kha karinga tukena hian reformation social reformation soi zok katum ane kan president pu sotanen hianin swearing function anne taya khan zonet representative then kan lo ko mang cheu mintia kan va kalve ani le ZPM hian eng ti takin nge ma ala ka zoram hi siam indu ti kha min zot ane chutaka chana chuanen revolutionary reformation lo theng se ti hi kadu ane athing her lumle mai ni lo atak takin change hi lo theng se ti kadu chumi hakin thei to pin kan thoka kan trong tra ya kan lo thir ani kative khanglanga chu vani thenga ka beise ani kan han sarkara ka beise ang takin politika chuanen reform atheng mekin ka hia tin sarkar administration po atheng me ni in ka hia kan ho tu te malak na in minti lo ma ka chuang em bok ane amai ro chu kha chu abul tan na ang chau ane voina hian engwangin nge revolutionary reform to idu minti da sela ngai tua non le po ngai le vin hun enga motang khan mizo image mi tena min hiat dan a hi atla chetol tol a chu siam that atulin ka hia hun kalta thirle ta ira British sarkarin min chua san donte min chua san nu India independence hun reitak theng khanen Assam regiment chuanin JCO za asomsari pangavel chu mizo anne tin keni high school te kan han rap ve kan han kal ve khati hun laya IAS te IPS te tribal reserve hunting ho kha mizo an tam an langsar em maya mizo in an la zo dona lo male ti soi rik te ahan oma tin chumi pialama chuanin nge ni hun radio kalta
hey zonun moi ti hi kasia ka ko thana general secretary ka ni lion zonun moi movement hian kan ram hi asiam that theyang a ti ka ngai tu awangin kasia ka ni a chuta chuanen mizo te hi kan huai senani ti kha zia ka tuma a ka du angin ka document tha theilo mi soi chu ka he fo mai thin amai ro chu e authentic de maya document kha ka du si a ti chuanen National Library Calcutta te a puchung nuwa Colonel chung nuwa retired khanin mizo scout ho chan chin ziak na kha war zona la zu chiar la I mut ang min ti ya khong e mo ka zong te ang ka ti kal ka cham rem changa war zonal kha ka zom tir ta a an lo ziak te tak tak maya hey taramit karon keng lo khang langa ka han chian don te ang a hey hi Second World War a han to pa an brigadier in farewell speech asoi ani a I have been the hearing of your great courage. I wanted to thank you personally in spite of your small number. You are one of the best unit under my command. I can proud of you. I have no doubt you will continue your excellent work in the days ahead. Atiane. Lusai scout ho ka silonga antha an farewell na khan asoya. Sap ho po khan waisen anti. Puka pranga khati laya captain khan. Zapan ho ten kura lodom tlap anhan lu chua dante asoya ropui katia chu wangin huaisen de main mizo te hi kan huaisen ani kati tata amai ro chu voina hian kha image moi de le khathiam mi huaisen mi taima minti thin kha ani to omang nia lo nimin pia khanin principal retire pakhat ka kom na chuan private in BA exam ka tuma college principal ka va approach tungeni ka ming ka soya engnam ngei ni mizo dik takeni chuan I fel lo reng renga I fel chuan mizo dik tak ini lovaniang minti ati chutiang ang chuan mi ten min riat dan hi athale a Northeast India a hian voinia chuan kha imei chakha kan hlo tlat ane mizo ti le habal atagin trante ang Delhi a kum khatlek ka zu om ve a mizo le naga ka hang theilo kan thian pakhatina ti ya pakhatina ron chan na chuan naga ha chu afaya mizo ha abal a ti ya chu rim mai po chu tlong tha ka ti a kan minister te a minister ani ma a athusoi kha nimina khanin kahan play a kan ngai tha a Mizoram heroine lolu tam ziale
kan thalai nun afan na sajia asoi te kha rap tha kati ti chuan voinia hian mizo te hi tu tenge ti min zot ta sela habal atangin tranang mi in tha da mi that chia le kha zir thape lo murei ti in emni min thria tang ti ka ngai tu ane chu wangin mana mi huai sen le khathiam mi tlom ngai tai ma akha voina hian kha imei cha kha kan hlo mek ane chu wangin ZPM alo sarkar chuan administrative reform te takte te a hian kanung oilo tin sarkar kalphung reform a hian kanung oi heklo social reform tak hi thengsela atulin ka hia ane hey kan planning board chairman alo telve hlau maya lom kati ama sabera ka soidu chu economic reform thengro se ti hi ani a kan soi in todel atul kan ti campaign lai point kan au hla a kan mang ma kan la don lom na deu mai le beise kan ei chu focus program a hi hey ai fat ho hi UN agency rom base an ni a chu chuanen cheng khor zariat kumruk kalta khan min pe a amai ro chu khor zariat atang khanen khor somsari le panga manglovin an ko let ani kan mangman lo tlat ti chuanin kum local tour sangni somni palia tanga sangni somthum a hianin khor zariat bok chu mi pek zom le antum ta a khorang thanga tran kan lak nan a he sa vek a ziak po anei vekang amai ro chu a kap penge yani ti hian nan ama hi kan pe he te ani le chief secretary an sign fill thuaya bo zuya ti fel ngai khane chuta min tilom em ha achu an than to selected farmer ate khachu kumruk chung an enkol chodon an kai huai don ane chu a theory in mana kalau soi ve to a research kan ti lai te le kha kan zir zual lai le national le international journal te kan ziak ve thin lai kanin 5-year plan alo thlen don khan Calcutta University tribal problems in Northeast India ti seminar an buat saya ta chuan paper min present tira ama point Harare University Africa te kalau soi to thina keini tribal problem hi chu hechiang in kai ngai ve tat maya ka hiat chin vek ka khan tribal te development tum takani chuan ho oi tia poisa in pek voi khat in pek hen mi siam dam lowang tuna kan leaderina a au pui rei takalo au pui bana kai policy ang deu hian min chel a kan pui tlin malo min kai lo chuan a har
in lo ting chuang lovang katia development worker sarkar mi le sa te po kalau encounter to thina chuta po chuanin ka paper a chiang te main chu tiang lam proposal a chu ka sia ka anu reivak lova Tripura a rubber plantation an han ti chho dona ti chuan kum nga atang kum inkar kha selected farmer sa hoa kha rubber apuitlin ma lo chuanin an chom chho ta a ti chuan ka fatlo chuan kapu mana chuan bengali leilet khukan ot em thin voinia ero chuanen hey rubber kan lo hnai ve thei ta concrete in kan sa thei ta car the po kan lo nei thei ta adang lam na sania anti a hey aizola a omrenga pusai liana khati halaya an secretary pakhata kha ka kong ka phone thin ala soi tha tho mani Tripura tribal rethei te rubber plantation a Tripura sarkarin aron chom chua le chung ko tam tak lo ho thing te ka han mu te kan leader ina banakai policy selected items kan le don ti te tin hey I fat ho project local te hi heti hian anin tel khom chho don ni in ka hia a economic ka hian kain to del mai don reform a theng don in karing tat ane apan hi na chuanen social reform hi theng sera tha in ka hia hemi then tir hi a all ai reng lo khovel hun rang ranga a all ai lo ma se a theng tat ane mun tam taka mana re thei kha voira hian an re thei reng lo mana musit om tak kha voina hian musit om tak an ni to big reng lo chu wangen revolutionary reform kha society rang ranga alo theng to thin drug a chiat mizo zu a chiat mizo in tha da mizo te kha he sarkar thar a hian kum enga mozat nuwa chuan mitai ma ram nuam ram hisel cancer tam naram kha cancer tlem narama HIV 8 tam naram kha HIV 8 tlem narama hian kan siam theyani pathian chak naringin atu tenge siama keima ni nge hian mo kan phur angayani hey tukina wanglai ni kha ka han chiara kan chief minister in rui lo dowa athok tu te tangin bulkan tran don ti aron zia lom om kati kan pat chunga hian bulitan teang en ton tur example is set teang kan rama hianen rui lo po hi kan chuak thei in karing ane England industrial revolution alo thlen nu lok khanen mian lo hausa zu khan annun ati boy em maya chuta chuanen thei to pin NGO tele ko rante tran la in abik takin temperance movement antita a zuin lo an soilo atok te in ai zirtir na sata mane kan party hian tinga mila chuan
vote lo kan hlau le om sia amai ro chu karin dan tak khi ka soi he chuang lova ke ma mi mal rin dan ania atok te athil man injir tir hi kan ho tin la so ani karing tlat ani chu history a England a Europe kan lo mu to a an ni po an rui buai lu tu tam takin nun an chan amai ro chu kha temperament the movement a khan atok te tin khami pia lama khan dan in a control zui hal ta a when ni thengin an social problem ani phato lo ani chu wangen kan rama po hianin hemi social reform hilo theng sela ko ran te NGO te sarkar te thang rualin zule drug sa kan buai na te tin sex lama kan buai na te po hi kan bo theng ti hi karing ani chu wangen thei to I chua te ang covid te kha ka han thir le ta a patient na kha chu akaya him chu kan tam kan ho tu te khati lai min khoi tu ten a thi kan tlem anti kha adik tho mai amai ro chu zir chian hi ka van chak em kati ka manin kain thasi lo tu ken newspaper boka khanin covid do na tura chief minister relief fund kan pek kho ma kha mak ta duai som thum le pakhat ani chu chief minister relief fund ringot ani ko ran hovina kan tho kha research hi be tai la mak ta duai engzat nge niang o kati kan ko ran te tak te mai po hianen nuai ni ayatam kan petlata ne khatiang ang khopa changrual thil phal thil ti thadu ram mizorama hian engwangin nge zu hi killer drink min that tu drink atan kan man reng na tur om engwangin nge drug te hi kan thalai te chak na zung chat tua với nia hian kan man renga kan do lo mai ani ZPM hian war on drug do pui kan puange kan ti mai do nem me be takila chuanin atom rokang Malaysia nan control the Singaporean uncontrol the ke ba ni ang tho an ne chu wangen kan society a hian e reformation theng turin ma ila zel te ang tin apathum na chuanen education reform hi apoimo in kahia pu sota mani khanen kavalenga ama hovin education reform commission congress ministry khan rat kan dina member pakhat kani vea katang na save le a katlinang tok chuan thingtlang school rang te kan toa kapu enga tinge kha kan ti puitlin theilo nang ni kha in tlata a anek ministry khan aron chunzom talovemmi te katia ani ngot lo ke mani party ange po khan political will a tok lo fane tin party kan hunga ron rorel le tu te po khan kan reform ina recommendation asia makha voi khat po an keu le non karing lo ati
ke chuan abu kha kala kol reng maya India rama top scholar kan soma prakhasa UGC a kan chairman tin Sharma NCRT director retire hlim lotte Delhi University atangin professor rual ate ke kan rama pucho thuama pulalun tluanga ke PS tharite thei top chon kan beive khorang hang te kan tlo kan mithiam ten min guide tha ang reng te in recommendation kha kan submita a that em awang ani che kang chumo puso ta chuanin lomman national award adon pha nge a kha atop na turani lo atu machu a ground reality kan education kha kan siam that angai ani a katang kai do ti chu in khetang puya sikul ka boy puya committee tam tak po kai tin man lova hei lungrol pui te le rim ta ka thok te in mel po hi ka he chiang mo khop maya election ron khen don tak ta khan chon ka thu le thei to big lo re ga ni hi ta pang khua ka thenga khu ta dam pareng pui ka thenga buar puya then luma tiang khanin kal ka kal kual na sa a ka khen thei china sikul ka dak zok a chan chin ka zot zela thing tlang sikul chu a che e mane iti teang hetiang anga akal zel chuanen e economic disparity sumle paya thing tlang le khopui kanin thau na ayen academic disparity kha arab thak don thing tlang nau pang chu mi ang lova kan chua me kani a chang chuan social crime mani te ka ti thin thin arima a chang le lung te po ati chiani ngun takin ngai tua ila hetiang anga kal zel hi kan effort lo rual bana kal kan du chuan e mana chuan thing tang sikula tangin pu SR walate private clearin an ron zira IAS an ron theng a khatiang ang example tam tak an ni te vek mai pulal khamate pu pa nu na te purong hing thang ate a an vai de tho khanin rual u ho kha thing tang sikula tangin an ron chua ka tiang khan top level a pulal fak zuala te po an ni tho mai vania chuanin thing tang lau pang ron zik chua thei dan turu kong hi e kafu meu lo ani khatiang ani chuanen kan ram future khathir ta ila rual kan ban don reng lo ani chu wangin kan education hi e kan siam that angai ani hey a pe parin ka zia ka thian te ho then te hi chu ka pe a ko ka thak angai ani tun ma chuan lekha kan zir hian khiat te mai kha atangkai memory power thatan khanin atang paradise ani mai amai ro chu voina hian kha ain thak titi lo ani khiat ta kha atul rualin athiam kha engeni educationist
banking method kal sanin skill oriented education kan kal to angai ni ati biu maya khiat khom rui exam na reproduce ringot I can athiam ti te politic na sataka enroll na education I can politic free education kan kalpui to angai ni ZPM hian zirtir tulaka te hian thiam bang loilo kan party ni awangala ngot te kan tile dor ni chuan kan siam tha point karing lo ani tuna chuan teacher centric zirtir tu thu lur maina kalsanin student centric education kan kal angai ni te anron ti je la do the theina value free education American le Europe style kalsanin value based education kan kal to ngai ni te anron ti a new education policy ziak tu de chuanen room tak maya nau pang control coercive approach ni to lovin anti turlama kal tho si khanin persuasive education kan man angai ni te anron ti a khiat na ringot cognitive development mai ni lovin life skill anun thiam injiritir tangkaya ni ti te intelligent chap atok lova emotional question te angaya ni te anron ti je la khovela education approach chak taka ain change lai le technology ina minron fur lai te hianen ti hian kan thing tlang lau pang te hi kan thir yam mai do mi ti te ka ngai tua sikul ka dina voi khat chu ka phur zuala chua jon cho ya ka song phom don che mani en tir che u ka du mani arum thena chuanen interactive board kan da vek room zonga smart TV kan da vek zirtir tu tenan zirtir tu zong pen drive anron da smart TV at kenan play an soifi a khatiang angatran khopuya kan lak to laya vok pui po du tua atlan chu atlan lu theina sikul a thingtang am school kan na da a ha ka chu crime mani tlatani khami kan change lo chuan ZPM hianen reform kan kalpui tu rahi kan reform a complete lowang ti hi karing ani tukina hian soitura tama ti chuanen hey ZPM lo chak tura karin dan kha ka siak ve khang la kha zol nei tam tak ain ka ti dikin kai nga ya revolutionary change a theng done ti ka soi boka ka siak boka atam takin an oi lemlo ka article noya te YouTube noya comment chedeu mai po ka tong na sa ka thiar vek thova pastor retire eng ma hello hi adu hian rak ve mai ani min ti tok te po ka tong trek mai ma se ngun ta ka chu thian revolution a theng don in ka hetat ke chawani lo hey national article ate po beyond anti-incumbency which change Mizoram ti te
ZPM na Mizoram aron chain da na hi anziak na sa mane kan Chief Minister Delhi afakal po ka a report kan na hian ka ringa khatiang reng in Mizoram Chief Minister kha news ten interview chak le zo chaka an bor luai kha ala ngai lo hrim avoi khatna ni pulol duama ani awang hrim ani lo helaya chain sa thlen dana kha party mani lo ka din zoram arun le thok akhamak an ti theu chu kan be sei ang che in atheng ani amai ro chu kan ma kan kal le na tur taka hian eng tin nge kan ti don ti lai taka kha karil ru a kalau thon chu run dal hian kan ti mai mayang ti hi ka hlau em ani nge ni sap trong ka ho thi na tiang hianin tokenism iti tiang centralin program anron siama kan ram alo thenga apoi sa mu nan that takin report kan zia ka kan thon le a chu chia chu ni tokenism kan ti kha as a token in kan ti mai ani ti lotlin tak kan tum lo ati tak ka hianen ma I huai tiang ZPM unit mun rang ami te khan tran pui na kan dong ani chuan ti tak takang bana kai policy kan telani chuan ti tak takang arun dal apoi sa soifel na tok leka report pek ni to lovin ati tak naram ipan to te ang a har tel don kan in than don khan kan campaign na sa kan ha ti ro kha ai khan ila ha ngamang u chuta chuan zoram hi aron dam chuak don ani tuna chuan min phein po ni lo ti hian min chuk en ani Northeast India a kan unau kan tribal pui te po in Arunachal Pradesh sa kavakala enge na Arunachali mudan mintia Mizoram ron phatur chon kumsom thumin mamo kati khanglanga kain chir khop mai ka soi diklo chiang kuang kati tuna an MP te an han fil zia te Delhi BJP convention an neya kan prime minister in Arunachali's MP kha zona chang turina ko chuak mayani kha adu le sap trong in a changa adu le vai trong in a chang mayani kan tranangai kan ti tak ngai atop na bera kan ti tak chuan kan ti thei tin ka conclude te ang tuna hianen kan footballer lian zuala te hetiang min a khel theyang ti poi ka suang tu reng lo ani a thei tho kan emele je te po na thial tlangwal zong huai tlangwal all India an drop the kan hanti taka mizo sai pol ka huai thin kan hanti fu dum chuanen Germany Leipzig ka te an zaya once again repeat again out tour mai chuti khop chon kan zai moi ve thei tho mai chu wangen kan ti tak chuan kan theyang amai ro chu as a token alim ang mai kan tiani chuanen engma kanang lowang
ti mai lem mel chiang ta ka mu ni chu ZPM hi ka chua san ni ni mai bye bye forever ka be sin cheng lo ka ti ni mai chu ka din na ne ti tak ka du chu wangin thei to i chua tiang malami pan zelang ka lo me